balbalikas makaputay sinuman amutya. Sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag kakuma. Tomay ko ibisikan anek ekenrit naksapay kuma. Nusyak tuti ayaten di kanto pagsangiten inal daw tungain kaling lingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng. Uray simnoti agdepa uray simnoti kumontra ilaban ko ayat kuken ka. Uray pakatayak samsam iek nulakit di matuntut ka. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. Sapay kumatain nagsumbata. Dinggem mandungo ading kuday ti sunata inaramit ko para ken ka. Nagpupuni-punan tagitibal balikas makaputay sinuman amutya. Sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag kakuma. Tumay ko ibisikan anek ekenrit naksapay kuma. Nusyak tuti ayaten di kanto pagsangiten inal daw tungaing kaling lingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng. Uray sinoti agdepa uray sinoti kumontra ilaban ko ayat kuken ka. Uray pagkatayak samsam iek nulakit di matuntut ka. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata.